Porodice vojnika 82. zasebne desantno-jurišne brigade oružanih snaga Ukrajine nastavile su masovne proteste u više ukrajinskih gradova, javile su ruske bezbedonosne službe za agenciju RIA Novosti. Nakon sastanka u koordinacionom štabu za pitanje zarobljenih, rođaci pripadnika 95., 80. i 82. desantno-jurišne brigade ostali su bez odgovora, što je izazvalo novi talas protesta, izjavio je izvor iz bezbedonosnih struktura. Prema njegovim rečima, porodice zarobljenih ukrajinskih vojnika veruju da vlasti u Kijevu namerno ignorišu njihove zahteve i nemaju nameru da vrate padobrance, budući da su mnogi od njih bili nasilno mobilisani i da političkom vrhu njihovo oslobađanje nije prioritet. Prema našim saznanjima, porodice strahuju da će i u narednoj razmeni zarobljenika njihovi bližnji ponovo biti izostavljeni, a vlasti će to pripisati navodnom odbijanju Rusije da ih oslobodi, dodao je sagovornik agencije. Prenosi portal Informer.rs.